Love is not enough, baby. Come to me, my love. Love me or you hate me, know me. Don't mess with me, my loco. Yeah. And I see too. Me saka email no. Until you check email na me more internet me send why. Until me jina so. Yeah. Ena back on lily@gmail.com. lily@gmail.com. Until you hear no anu confirm say no nso ama me. E wo lily@gmail.com why. It's okay you. Okay. And about me bo enter 2 year now you know what my notification of phone so no so no push here no. I'm at lily@gmail.com why. Okay. Nyali de we o mo me kakra. I see our laptop. Hey, mama nye na me ya me a na gu me so. Ko ise KGT aduane no. Esi osi. Obe yende. Hani person ka me no di nkomo bi o adanruma. Sa. Musta mi sha kampo asa me frere. Ada ide na ekoso. Machi ba no amono me hia girl. Ena ofre me dey asem to me say guy no on netem ase ntokantokwa kakra bom ntam na opesen ka o mata any space kakra ba okasa okome mame ho a me mame nim se so okosisi obeka se aware akuntu no wasiso no ye besi bia hu ko befa so obe solve be stress ne nsem bebre how wo ho mame sometimes etinanka o se osreme nkofese o babe shey nchen ha kakra na ne kan ye meden because say me nu ye be shey nchen kakra na say okosisi anaso hu na mifa bi ka so ba mintime nka se debi na akwete sa ware cry nya ware he no asede ya start bibi ye kunu ma ye fie force na mama hairstyle bi Odo. Yes yeah. Me hu no me ma wote ase se wo do me a wo do me ene me hone mayemu anyina sanso na wo so me do wa me do wo ene wo hone wayemu anyina wo hone wayemu ano eye wunua wo ma me wabusua nti se wunua wo baabi na wo so pese oma de one de wo space kakra nipa kra yenim ti se ko twa mansan hwe nipa kra de mo a woni na tuwo no wanim funu na twon ho kakra bi obesan aba no wafew ndie en kra ntu wa hai na wunu apeso oba me kra de nka wo mama ne aye den manemra okay isanze ade na me ba be pu wunu aba se me do wa wo se me do wunu aba se manti ase na wunu an bibi tona wo e na busuafo bibili mu isanze wo no obema busuafo ya we se wo freo they pointing fingers at you no me eso na ede edane ba isanse enkomra nyina no ye beka se oba ne bo be ma na made be ma na tirimo odinti wa mani nua na anyede ama odo me wade ye wodia bitimi aba aha ohia visa ohia passport ohia sikatwetwiri die bi no de afro lu praide aba ye ko na friend se omra tengani me that's na as I finding it difficult to tell you but we finding it difficult say that be menye sabi da bi a wonim ne pam no sure hakra na wo ma na ba no bi ana wo de ejene nkwa ani no correct na me wo kitchen hohoro nyema ba ko me freno me ko freno no me freno freno why o se me ni problem bia why me das me do na mami hu da obeba mbache yo hani yo opeso ba ma we me pepre me ho ye nneoma bia na ma rush you o rush nso a o be rush eti
Bible kura kan so yan hwehwe na hinni ne tenene kan na miaka no o de be kan ye ho me ye benyansafo nti eno aye ba shu me say akopon abon empire de otie osufre papa ala dia sama nyame temu so sanka wanka amatome jese me na esikwa so amekwa anu no ale o me nyama ne de eja black amene unde nkomo as mature people yemi ning na yenya nkora wate ase obi anim de opewa abrabom en me ne wote no menya obone bia onso so onya me bone bia but asa me hwe back and forth ya na se ekoso yentenwu ya ewom se one ma atena ase aka me bia de but still na asa me pese me ma on some distance kakra me feel ase nkome ma me honom nkudi ena kakra bi wo ho na ye fa ntoto ne ma yi ne yenhwe ebia na sa space na sa distance ne ba yentem a ebesa ama sa respect na asa free mu no odona da bia ka ho asem na ebia ebetimi asa babak ha se besan keja be kwa ma mekodi na kakra wo ho na menya ma de kan de bi ko ti de aka en to be rade mo kwa na hwini wo de aka ni we sei no anka me kwa me se me dua na anka ma frɛ wa o de ababa beto me wa ha sei ameka so mpa body nyankopon ti no amono convince me de oka na mentim ho ahio en convince o de bem o ni mono edikan ko meaning say de aka ni ohwe ni dem ho me baby no na se wuja me o se nka ka che me stress se wuja me ni wuja se we eja ya se me ko me ma me ho asa mbese me ko me free akakra ko honom na me asa ye ntam ntwe ata sa distance embra ye ntam ye sure say sa de ne ba ye ntam abeta me atoto ne maye me wo na wo ha no betimi adwen ya monu wa ka monu wa ha ba o mo so nka monu che you shouldn't forget say na be 3 days you say ana me flow power show usu waja bibia manaka and normally so okosra umamia o bag we we used to no na odeko waburu so ai 1 week but to the extent say what fa nyema nyina freedom ho a ma makra last one in come meto no no enva na ko we come mame o mame no etade o ye na chi ana sesen mame on tade me ye chi sen ada me medwane se menya akra ana ade asem na kache na o mame kro ntima mfa fo na mfa me bra ada me tia wale ase tabi o mame enu se bi unua no obusu anim se me no na tie what I say and say bibi say yes ya ade asem na betimi aka de convincing mame na say ontimi mpuntu na momo ana se onfa me ni je no obo kwa so na me ko oba me ne ntima me anim no misa me de asi black okay no all of a sudden mame no so ati ase sisa woni ma bra etuche ma pese o ye me mame ana me da ka se tia no and that's my working day me mama na me de mo am mama me be fie kakra o de na asi nam so bibiansi anye bra na me mama na fa ho ka ba ha se be hwehwa be busa se de na asi se obebusa as what as be ma one meti as be ma wa ye me ho ade menya ho ade but obusu anim se me no da be ntina me ko no me ko me mama ho be ma me ko me mama ho ne de ontime me hye ne se me mama ne mabusu afo etu ana mo ba ha be busa se de ntina amonu asaba I mean how I'm tie amono tie misro ade tie misro die twemu no ye menu twemu misro amono menko bibia ko de me ko me de kan le nyama ko se menko no se nyama de nyama na ko ibetimi akọ fama da bi ko ne de me ko se na me de kan aka cho no ko ne de me ko tuma abato me ne kora de ye amono tie we nipa me nipa say do can say you're a mature person no? Let's know how to handle any situation that comes our way as mature people. Do you get it? Misro amon uja me hako dan me no hwan ntiram ada me be na ha wadan but oba no like mama we chichisimbi won many abeka wani my used to why used to me internet is ya wo for bag akoyi amunu menye used to o de me san ba
Say enye say entamu ye jai say yo. Che ura me ba ma fa. Oh, Dabi. Amonu hwe. Manya sa. Amonu che. Enya sa. Che amonu. Black manya sa. Hwe amonu. Amonu. Den. Bibia ni hwa yintumi nka. Wonya me hwio no wa yam bibi. Na menya wo hwia. Na se me kwa me ma me ho. The space nkwa na wo pa what ma fa won ye manyina. Oh, aha na metena kasa na se menye okay. Amonu che. Iti mbesa me kwa me ma me ho no makaka. Ma je me from so atum. Ti wo de se me kasa boni mi di dam no ye de nsi bi mamono me sro chi fam boni cheme. Wonya anu na so wo fo so apart we wonya me hwio. No se de o ye ne bo adwene ntiase so. Dabi. Wonya me hwio. Adam na me hwio so ni mo. Pata obetimi aba ho. Wonya me hwio. So dem me kodura, wo pon adwuma na abafia anwumra na wa frɛ me why? Amonu na say na wo kɔ no. Na me nkɔ no say. Me ba diska. Me ba diska. Hey, wa o ma miska me kwa so atibwe. No, I don't hey more than that is so. Say no, like how? No be a wa feel sister e dey asamato nanim. So wo pese wo ba. Wo sister so dey 2 manim 2 days ni. E ma me kura ma frɛ. Abusa wo se da be na wo ba na wo ka kyerem so wo beba. Be pimone. Eh nyanto boase. O say guy no, ge na me ne wo honom no. Se ma yi me ne mani nyina afi honom. O say me yi me ntimi ma ha straight. Itim shada ka kyerem se me kɔ mama honom. Me free ne ho kakra kɔ mama honom. Itim se me shada kɔ mama ho kɔdi 1 or 2 days bi mani hu se ene okosi me tima kɔ mama baka so oh amono de owa ha ne bi okɔ na sister ho ana se bi itim shada de honom ne yentina se ma me mbaaye no. Itim ayo se nwumere ye because yes, friend me I can me free. Akwa bia o twi pragia san ko me fa membra so na me pet taxi. Kan ka fa membra. I just think nwumere nka wo ba. Nwumere ya ka me bag nyina so some mama kwa do kokrom to so me kwa am the key na go bia me di ku. So no kwa do oni fie. The ebe ne se o kwa. Na ma mo atanase. Na ma kwa kusi unu afa onyoma na ede agum. Na me san de wo ayede akọ. Nti ye beduru fie a na ma mo waji woni o ma na wo di kan ede akọ na lita ne wo mu ana me ma ede na waba na me maba. Okay no so yeah, makes sense yeah. Na wo ka say uni pano na see no say bia wo ba ha street a wo badwuna adwin bi no a house sister wa ha na ne de no kwa ba wo dwin de kwa wa ba sister ho but no so ye so wo di kan so ye de ehihye ne sa wo ko ma me wo ma me ensisi e bia wo firi wachi kura kwa wo ma me ho a wo ma me nso ba me na hu sampa me ba no yeah o sister ho e de aso mo ye anuafo na me say that am say baby sa so de beto wani se mpese me ba ha no ada de na o kan de na o ye ada wo sister se me ka de that was a family wo mo no he o ba na me say sister me ba ai makache me kunu aje tu na dada na am say ada me ba so mo tria me ka na okay just be a walker there was a pressure my sister dey mama no am say me ba or the pressure be ma wo ada na say me no no the two manim no me hu sa ade mi hia ade a me pe pese e dey e ben me enti ade nti no ode ato manim na wo se me cheche me ho ohima ade a wo pe no na wo pe ye nye ho tatis bia me ye hu steez bia to ode to manim na na mka chen so eye so wo sister afre wa ka kire so baby o wo na niye ode ni nipa no ni o ma no bi ikoso wo montema e bia wa ma wo sister no kura ma hana wo ba no na wo na wo ye de wo gi na fili ne ha obi nti ehu hia so obi ma wo sister na ba wa no to wo boni trinko na me say ai ena me wade ye wo dia se me do wo se me do wu ene wa ye mu anyina nti so sister person oba ha wo nchen no oba ma wo manemra wo to wo boni trinko na me say freno no omra me na me pressure no say freno no omra no sorry na go kitchen oni wo freno na me say akomni chiremu me say wo frame and me sister me ba am na pay say me say wo frame na me say mama kodwum o matum wo fie de but o ma ewia say ewia na no oden o ma ntom kakra me ba no ko ye na o ye say okura wonni fie ono kwa no ko store no ba ntam ono kwa no na me say mateme ba e mo be 5 de na maba o dia frame da bi ono de to anim na me ofie na me born pressure na me nim so ko share kitchen so wan frɛ wo dia me ne kasa be fan say be 19 ni na o dia frame no yeah no correct nti we wunim me mpese ye betwentwen so ene so na me chiro no bet me srew
wokɔ akɔfa nneɔma na wode ba bɛsim no yɛ ba bɛduru fie hɔ a mesiwa mwako but wona ye kɔ ne de wɔ hema ma me no wi ni hu how I this play a cast for your sister na oba me so no me de manoa de ato no so sen ka me ba be ware no na me no wi no wona wo ye me mfem pade na me so na me ye wo mfem pade ne ya ba bi hia ye ho a na ono ye ntimi nka ne pin kyerɛ ne de a wasi ye ne fefefe wɔ n'achi ne de ne bu nso so man so what you see Bible cross ye mfa ne wo Caesar ma Caesar na ne wo Kaza de nye de makaza Have a body idea. Stories. Hey. Okay. Thank you. Why you okay? What did you me dear? Papa. Hey. Papa bi. Funny. Me dey na me say me chese me dey as dey fa so. Na e bi so aso eja wo ho kan ni. E chese. Hey sister. Awonu. Awonu. Me dey wan enjoy me what? Hey, sister na fancy ka wo na woni e ibre yi ni asem na wo se wo ba me wa. Ko kudua. Wo de ho hwe mama. Me senka eji senka bia nka na e fom na bia me de ka de be so amoada. Hey. Awo chira pa. Awonu. Ma Mr. Sese yanyinyi sa. Ye susu na bibia na wo mani pasresre no bisre wa. Majai na che say. E maduane e madi ni metwe me ho. E ma ne metwe me ho. E anse bi didi bi echi tika me chire ma mo hu say che sa kwa de. E ho de enye hwe. Sisi ano. Manyamfo. Otie. De ehia me ane se wa man space. Ubekọ no na wa ye nipa foforo. Even kura na bi a wo ba ha hi. E bi a ade echi ade ese who knows. E bi na Marcus adamfo bi abemitiu na yese nyasa okatwa wale nkeme na wa system because kwakudu ya na wo kukuru mponi na abesoa na we bewo abedwen se kwa ene ga abeso asen akola no be ma no wanse di yakwa no opai mesu beso asen oba no otuanofo ano na wo so no na me tinu so no hey mesu oba me ko da wati ba me ko sawada na me se me like to say sabo kwa aduma mende fela na metina fi na de se kwa ba kwa me help biso ati yo oh wa no manoa se nya fe na mi mi ka na bi fa aduma da da bo kwa na nto bo ase wo that relax ba na ma toto wachi ese bibia toto wa ma ha so na ko fi anka ma me ne kasa eh e ko so bu na me ko no boy na mo no good night what ati sister de kwada akopon ya adoma echi na why yo nya me ma e ada ye ma tebe do nya me ma de panche Wadiati. Banyina aja. Enche bia. Wa banya ne me. Bia wadakura no wani mo office yi. Ade nka mamu a man kam agimi o. Atsan tam tinto nazo. Ubeda. Manya
Nyade. Obi anaba no obeda. Obeda sese. Nyade. Nyade sese. No wada. Me kondo ado. She inside one of my said that cut many kakrebi. In here and so sister free bathroom. But she am one to. Almost what to dantem. I didn't be my bonnet, wabre. Said you mama say stress. Obebre. Say I know bread. Ade, oh you okay? One on one to me dodo. Sa. Oni pedua kura kan ya soronko. Wo betina he. Ewadi nyame. I'm so say dey be chi entamu. O se say. Wan be chi yi. Wife. Ohima. Gise wunu no wo yi o. Ba so wunu no wo ya. Dey so be ya ade ama odasan bi ya dey. Meni papa bi a wabokro no saa 98 years. Wabako kropo supu okuta poma. Wanya krono ne da. Wada so bokro no. O kwa no otoguso. Enso be dwia wo. Donyame. No. Papa no. Hey. Tamo fia ara mona. Akomfo na bia gu so. We are said no za akomfo dwa gu no so. Ya akomfo. Ntini sorry. Me ho ayeshi. Na wo say. Some show. Ohwem. Da ba kan me wo. Yenko wo dem hoy na. Mfa nkome ma wo. Sisia. Unu se many time. Kama yenye Yanko. Ani di kan. Mini kan oba. Ai. So na yanko. Ada mini kan oba. Oi. Yanko. Encho. Oswa de jegina wate. Me ba many time